Ole, Mizo Missionary Martar-Te Rev.C.Chawngliana ziak kan ngai thlak chun zom le anga nula F zo sang zuali kumsang khajakua somsari paruk atanga kumsang ni le pali Tripura mission fila ro po sang ni le pathum apa sorbial honthar Ganganagar bial hi malaria missionary te baptisma anlo ti fiam thin channan hian athazualem ni o ti mai ol takani bial vong tu masaber pastoral muchua ka chuan thani le ni som panga vel chau in nei na hlim an mang man ti in nisom ni pakhat tharuk sang khajak nisom ni pakhat tharuk sang ni le pathuma anupui du tak ma kimichu malaria wangin achana thinlungna le thaphan na po alare ma in August niriat sang ni le palia nula F zo sang zuali nula pian thatak le harwang tak mai chu malaria wang bokin kum khat le thathum athok man tram ti in sun ani le a midang te po thilowa ruanga dam le te anom nual mai ma se Martar-Te thisen chu chinung ani awangin tuna zong ko ran het tak tak ading ta thua mai lalpan aram boruak po min then fai sak atrul atito ani ang thi na in tha azanon le talawa limna nuiri in akhat ta jok ani bere nula F zo sang zuali hi unaw mai che pathum le mipa pani zinga a upaber dotto ni in November ni som sang khajakua somsari parukhan alo pianga apa F thang chunga ania anu chu kol rikhumi ani nausen chakle risel tak ania thakhat atlinin abokhup theider to ani am venga primary le middle school azawa matric chu Aizol is high school atangin apas chuak ani missionary chuama in naupang Sunday school zirtir tu te K3P te chanvo sang chalin aphak to ka thanem ngai takin rong abol thina missionary kallai hian bialzai pol member ani bok missionary kalhi atuma wangin in buat sainan Hyderabad Bible School pathian thu zirtumin akala mase aram chan le tak lo wangin a ho chho le a ko ran le K3P in ramtharkal program an neya hian akal deuh zela practicalin a in buat saita jok ani kumsang ni pathum Good Friday mangle wakem neya an kauran am veng south kauranin Tripura field an tlo tumin athin lunga in pek na nasale zual omchu an kauranin ti puitlin pui ngei tula ria im an kauran chom turin June nili sang ni pathum khan manik raya thok turin akalta a thona tur khuwa omna tur in remchang om lo wangin bial center Ganganagar a thathum vel trongjir pa in a oma September sang ni pathuma manik raya ain suan luta ani a hmuna a han lu chilta ka chuan a phurin a thei angin a beina sa hle a in kom ngai phot a trul ti ria in tina aleng kuala asura sa hnuaya po bu tu le hlo thlo puin a fe chuaka a ha thei hle ani adairia po voina ka fe a ka chaw hle mai ti aziak tam hle in lama duadron na ram thok ngai lo kha ring lo te Christian he na hruai tur chuan misrat khokheng tak an misrat khokheng tak ani ta si hi aro pui ngot mai ain pek na lalpan malasoma an khu aring tu masaber ni turin chung ko khat member pariat Christian anin peta a zan kho chenhuaya bial tu pastorin baptisma achantir zana ahlim na angkha adam chungin atong le kher om love anuwa thalai enge mozat Christian anin pezuita boknen an bial malak na anti dan pa ngai angin outreach program an manga hemi tum kher hi chu fur kho chiat zual lai tak aneya zanthum thingtlang khuwa an thang nuwa July ni somni pali sang ni palia 407 truck chunga chuangin a hoa
motorin aso chaw hle a hemizana tang hian thinna le khosikin hemizana tang hian thinna le khosikin aman zuya athat le mai an bei seilaim July ni somni pakua sang ni palia chuan mania zunrampo inthiar theilovin an pom chuaka ni khoshelovin atlua an pomlut lea ni somthum zana ni khoshelovin an tleiwar puya har chuale ni khoshiat lo ain thlak zut ta ka wangin August ni khat sang ni palia GB hospital Agartala pan pui ania anat na alo serious em wangin doctor te point theito pan chua doctor ten tuin an phal lova atui halutuk om ngai na shalo chuan ani le tlem te min han tul ula lem lovin kalo muam ringot ange lalparo puinan kapik chuak le nga lang atia tui hal ngoi chungin lalparo puinan athutiam angin apik chuak le shrama hemin nu August niriat sang ni le pali pathian ni jing dar lia helei natna khovel hi kalsanin arong abol sak alalpa hena chatua na chol ha dam turin akalta ani mani chawa namdangkara chawle natna khir takin atlak bok lai chuan ama poin tra lo tum poin tra lo ahar khop mai ati ma se sam phua tuin trap chungin buchi fe chua pui ma se an bu phal tekengin lim takin an hong le ang ati angin trap chunga abu chi fe chua puin raduom tak achua ring thar tenen lim takin an lein mukhom le nge yang adai ria chuan lalpan ro puina changro se ti le pathiana alom thu aziak tam le thung lalpa he kataksa hi iro puinan mang che tia khumbeta a omlai atong trai na chu lalpan alo hria a Agartala atangin ruang chu ambasa mission compound na pechar thola field headquarters nogonga le arem changa pia nga hun ser mangin an lo thla zela Mizoram chunga bil khothlir diakon kolosip le kon pui marvenga ko shanin an lo muak bok am veng sauta an vuina po sinot puipa te sun nani hia lamoin sinot moderator ex moderator ES Ramthar in charge Tripura Phil le sinot mission board how tu te missionary enge mozat le kouran upa thanem tak le kouran me thanem tak antela mithiang lim kalmasa te zinga puanwar sina ama thla tu te le a kouran me te lo ngak masaturin bial tu pastor silal sang liana shruaina in August ni som sang ni pali khan am veng than muala tha liam anita ani nula f zo sang zuali tripura fil a tho lai hi hele khabuziak tu Rev.C.Chawngliana hi field secretary ani lai ani a nula hlim thei abak om thei lo moi arong bol na in pepum hlum ama maya rong bol na huna ama maya rong bol na hun thara lut trong la thiam si lo ma se ra chu lo theilowa chanchin thra chitu tum tlat ani a anun na point atuar ta hiala a chitu po atriak thangei reng ani athi ma nia Agartala hospitala atlo lai po in nuisang chunga a om na nuam ati zia le a hlim om zia lo ril tu kha atu ka athile tamai si chu ril hai thak ati hle aruang po aizol thlengin azui chho ani Pul alfam ki maral te sang khajakua samruk parukatanga sang nile pali lalfam ki maral te hi December ni samni panga sang khajakua samruk parukhan ser chip khuwa apianga apa chu lalto kalait ania anu chu vi chalnguri ani ama hi unau panga mipa pali le meichia pakhat jinga anau pang berani naupang thuoi thei tak le hlim thei tak midang ten abula om nuam anti em le midang ti buai du ngai lo ani a atleirol chua poin nun phung pa ngai takin anunga tun laia tleirol sual anti po hi anei lo primary atanga high school ser chipa azira kouran rong bolna atui hle a athayang tokin ain mangthin
Sir Chief Konpui Kaurana Naupang Sunday School Zirtir Tu Le Branch K3P Committee Member Te Aloni To A Hetia Mani Kaurana Thayang Toka Rong Abolai Hian Rong Bol Na Zau Zok Ani Bay Sayim Kum Sang Khajakua Somriat Pariat Khan Aizol Theological College Mission Veng Thanga BTH Azira Kum Sang Khajakua Somkua Khan Thatakin Azawa Mizoram Marlam Zo Muna Pro Pastorin Oma Ro Kholna Wangin Arong Bolna Athok Chunzom Thaitalo Ane Kum Sang Khajakua Somkua Panga Khan Vanal Roni Daughter of R.L. Buanga Zo Mun Khuanen Zo Mun Presbyterian Kauran Biakina Pro Pastor Zelal Biaknian Ain Naitira February ni Sompanga Sang Khajakua Somkua Parukhan Fanu Laltlan Sangiral Te Naya January ni Sari Sang Nia Fapalal Muan Ki Maral Te Anayle A Hetia Changchepa Ani Lai Hian Rongbol na lama atui na le Inpek na chu alare chuang lova Adin huna har sat na le Ara pel siam thale tu chuan Rongbol na zau zok Chanchin Thapbuan Dar Kong chu Zo atum ta zok Ani Rongbol na zau zok Bay tu chuan Ma ala in Aizol lam apana Upper Republic Aizola apa unaw te anoma wangin Mani in lek Khua ang maya anayani a Missionary Pre-Service Training anay lai po hiyan Ayin nga na ber ani trin Hemi ani awang hiyan Upper Republic ko rana hiyan At hayang to kin ayin mangle trina Anni lampoin Antanay le rengani Upper Republic hiyan kumsang kadjakua Somkua parukatrangin ako satana Kumsang Khajakua Somkua Pasari Khan Branch K3P Committee Member Ani Mana Puitling Sunday School Zirtir Tuhna Achel Man Bokani Missionary Tura Chualai Hian Branch K3P Committee Member Le Grupa Leader Ani Lai Ani Nge Kumsang Khajakua Somkua Pakua Khan Mizoram Sinot Chuan Missionary Evangelist Satan Lain Pre-Service Training Ngala January ni Sari Sang Ni Khan Sinot Ram Tharbotin Ada na Silonizan Karbi Anglong Asam Panin Akalta Ani Hetia Rongbol Tura Achuadon Hian Asailen na Sir Chief Konpui Kauranin Tha na hun An Manga Chuti Rualin Upper Republic Lampoin An Kaurana Tranga Chuak Ang Mayin An Ngai Bokani Rongbol Tura Achuadona Sir Chief Konpui Kauranin Tha Truma Atusai Chuan Mi te ne le a Krista awanga Martar-Te chu adu thu sam berani thule chutiang ni theitura siam tur chuan pathian hnena adil mia mai ani Karbi Anglong an thlen hian tong thiam sa ani lo wangin rongbol na atan atangkai do na wangin tong zira tan ala masabera tong a hanjir chho chu arin ai na harsa a beingor angai khop mai Trong hi kum khatchunga thiam man tur ania thiam vek ani lo poin pathian thu soi theina tok chu hriat nge yangai ni trong an zirlai poin thayang tok tokin trong an zirlai poin thayang tok tokin athiam sa to te hnung zoin rongbolin achuak ve thina trong thiam ma adua wangin arammi teina aleng kuala akom na sa in atiti puina sa hle a Hei wang hian an nel pha in ani poin trong athiam nal ma pha hle bok trong an zirte a exama apas nuwa pathian thu soi thei khopa ngai ania rongbol na zau zok nei turin azin kwal thin ani trong athiam nal nu anom na fila chanchin thapuan dar na konga malatu ber gospel team member ne in rongbol na atan chauta ani khosang sang mun sang sanga Rongbolin a fe chuak ve thina borpung rongbol na rongbola an chua hian kar khatan cham ber thina thotan nia chua inrin nia hole ani ber thin rongbol na atan apoimo awangin scooter an nei deuh veka heta rongbol tura an kalpo hi an borin mani thomhno mai baka bungbel le mutbu thlenga ken ngai ania konga chia in na chuk chho hle a scooter po khal hlei thei ani lova pakhatin khala midangin ahnung lama tanga lonor le ven renga ngai bok ani hem huna rongbola hunan man dan ber chu
phim chua ani bera khomi puite ko khomin isua phim an chua akar laka thei ang to kin pathian thu an sil bok thin rong khaila rong bolna he mi khuwa hi akong a chekhop mai he khuwa rong bola an kal hian thlenna turpo nei lovin an hnonga school bathlara an riak top mai ani he bathlar la hi achung nei lawani a zantina bong ria khom na thin ani a an theyang angin bong e kan thian faya bong zun hiang le vai mi te kar an riak top mai ani zan khuwa in mumu mal thei lovin an oma khowa thlengin vai mi te le thosilaka in veng rengin hun an mangani rongbola an chua hian an kho ho tu gau bura hne na ria te thlen te an dil thina a then chuan an phala a thenin an phal der lo bok an phal lo chuan hole top te angai thina a buai thak du khop mai gospel team a hian arammi pakhat debasuar lekthe chu tong thiam le ti thiam takani awangin speaker atan le malatu beratan an manga thu soi phal lo na khuwa po pathian thu soipui ngal mai lovin an ti puya an kom nela an cheng an de nuwa pathian thu an soipui theyang to ka soin tran an la thina karbi ang longa po ringlo omna khuwa te po alatama an rong bol na hi keya kilometer thui tak kal ngai ani a kong te hi a chele bok thin sia an chau thei hle thin an kho ho tu te an thu leya an phalna lo chuan thu soi thei ani lo mithi an nein chun le zanin zu le sa chenin hun an manga tap tur te an ruai thina kuang te siam ani ve ngai lova zam pherin an tuama an phu mai thina ni chung an sa kho le culture hlui mol tak kalsan tura pathian thu han ril chu a har chang atam thin khop mai thei to kin beidong du lovin an bei ram thina ni arammi te hian kuwa hi an he ema thingpui in pek a in kuwa anin the zoka anin du sakna pakhatani chuna na an tho awangin zanlama rongbolin an chuak tlang pui thina tleiwa thak taka film chu chang an nei fo thin thosi atam em bok ben atama wangin an rongbol nei na sukuk pha fo thin chutiang kara chuan pathian rin chan chungin a thian te hnung zui na chuak ve thin ani in tina lutin pathian thu an sil thina a then chuan an in lu an lo phal lova chua po ton chang an nei fo bok tum khat chu number khu a chung kwa pakhatin baptism chan an du a pathian nia chang turin anin buat saya chumi ma chuan anin mun ma velte ti fain natlang an neya pathian ni ma chuan an nu ber chu boral ta hlau maya nu ber baptisma chan lo chuan midangin baptisma chan an du si lova abuai thak ta khop mai ti ngai na dang om ta hek lo le nu ber thi to chu pastor lalrem lian chuan a baptist ringot mai ane ko rana sunday school zirti tu le secretary na te financial secretary te conductor le thalai suai tu te ani man zai lam atuin nuam ati thei hle a ko ran zai pol le mel voice a atui hle a rongbol na peng poimo taka amang bok apian na le seilen na ko ran le apa republica aloina ko ran lama po hemi konga hian atui hle thina an omna fila nilai zan thu pui rin na arammi tongin aziaka tin lay training paper aziak bok theology zir chuak to ani wangin atangkai hle ama hi kut them thiam taka soitu nilo ma se atuin amamo turang misiri bungrua hi chu anei ve vectrin taksabor som na em han soitu chu nei ngai lo ma se kong na ti vel hi chu a soi thina zo hun lama rongbola omlai hian malaria wangin khosik le omnuam lo anei tana are chho vele mai lain akha to khian khosik le luaka han bei le zau pu anei tho mai rongbol na angai poimo awange ro chuan heng hian ati buai san lova achak na siam tu le tran pha nan amang hlau thung ama berin enga angai vak lo awangin achung te poin ngai that lo nan an mang bik lem lowa missionary a achua hnuwa po achau deuh le taksa chak lo chang chuan khosik hian ati buai vele zau thina
midang te ro chuan an hriat pui hran lo a khosik ero aman apaljam thina wangin borsom ang le hrisel lova hriat ani ngai lo ani karbi ang long fila gospel team rongbol na abuain atui lea ma po an lana sa ema September ni ruksang ni le pali tho tana diphu biala zaipung khuwa rongbólin an chuaka atuk thole ni zana tangin akhuwa siktana rongbol na po ati buai thel thina rongbol na an ngai poimo awangin homai lawin an rongbol na hmuna khosik chungin atling tla thei hrama rongbol hun chung tura an hun bituk chu tlingtlain September ni soma anom na hmun siloni zan chu athenga hemizana tang hian a khosika zuala amungoi ngoya tlun le luakin a beitana a khosika sangin biak theilowin a ngal tabuka indrin zan chu zan khu a boipui ngai na oma pathian ni chuan cholni ser ngai tho ma se in lama in kol rengchi ani tak lo wangin chung le khat thenom le fila thokten arang lama damdo in panpui ngal thra in an hria a motor an mu mai lo wangin tum angin damdo in lampan ran pui thei ani lova thei anga motor an zon hnuwa pathian ni tlai lama motor an huta chawa dibruga damdo in panpui ani a konglaka po an buai zau zawa damdo in an pantuman thlen ma sipsagat khuwa an tlan pel hnu chuan amar phu an mu mai theilowa wangin an tlan le a sipsagat narzing homa an lu puya chuta thoktu da chuan an thei angarangin an lo boi pui ngala doctor le nurse an thei to pan chua hnu po in anun na chu an chan thei talawani September ni som pani sang ni le pali zandaria le achan ve khan arong abol thin lalpa chuan ane na chol kum khwa to turin alo lata ani athi chan he investigation tela a ti chian ni lo ma se tun ma a alo buai to thin na malaria pf ani nge rin ani arwang hi an kholam ser chi pa lak ani a mizoram aron thena tangin silcha tlangdung khotin in ruang an lo muaka kon puya tangin mizoram sino tho tu ten an lo muaka alo loi to na thin upper republica lu puile ania hemi nu hian apian na le seilen na ser chip kon puya vuitura pan pui le ani September ni som panga sang ni pali chomadar soma Rev.C.Chawngliana senior executive secretary in avuya thlan lama bial tu pastor Rev.J.Chawngliana athaliam ta ani aman alo soilok to le adu thu sa mange in Krista tan chuan martarin anun alo hlan ta ani tuna hian anu pui fanau te hi dor pui veng thara khosa in mun an beng bel meka anu pui hian dor te siama eizongin afate atul pui ani malsom dong kima kumsang khajakwa somria tatanga sang ni le panga malsom dong kima pachuaw te atia ko hi pu zonun tluang ale pila lompui te fa upaberni in April ni som paruk sang khajakwa somriat khan soleng khuwa alo pianga an unaw hi mi pa pahni le meiche pathum an nia chung te chu malsom dong kima te ya vanlal chami lal ruai zeli Irene lalrem ruati David lalnun puya soleng khuwa piang ni ma se no pangte ani lain kumsang khajakwa somriat pathuma apa missionary akalta ka wangin khosang sanga anum kuala Martar-Te rei khonai dampareng pui aizol tuipui bari centerate anom to a apa chu me ni sari sang ni pakhata sinot office lunglaya ansona wangin lunglai chan mari venga anom ta a athian ten khoyange in le lote in nei ve reng tia an zo po in soitur anei ve silawa van lam akok ringot maya amun nget he khovela anei om ve chun chu lunglei chan mari thlan muala aruang anjal na hi anita ber mai kumsang ni panga a missionary tan lak ania kontraka lak ania lunglei chan mari ko ran hian anghet lawa lak chu thalo ni se tia kalphung an nei wangin ko ranin an tha lawani tuna chuan hei hi tidang lamin
missionary chuak te chu an thla vek to in son kual reng school pa nga ya po kaltrum tlaman lo ani awangin zirna lama po azir sang lawani primary dam pareng pui ramhlun not aizol le tuipui bari center akala apa thona primary school bak a omlo wangin middle school a lu turpo an boi hle a angai na selova an boi hle lain pathian na tho alo langa ramhlun nota api zopari te chungin kanlo ompuyange an ti hlau maya heti laya alom zia chu soithiam chi po anilo ti chuan endala memorial school ramhlun nota middle school chu azo ve thaya high school alu don hian na thil zola son an nilea hostel oma school pa ngai dewa lu chak ve hle ma se apa loman lak atlema wangin ti ngai na om si lawa an omna tanga nai deu ber lallan high school alut phota inda shan a hau tak em wangin solenga apu teina omin private high school alut le ta jok ani high school la zo hian anauti high school lutur anlo omve to wangin an har satna sathiamin keichu school pa nga ya lut lovin a theiang anga indap chopin private po in pol som pakhat hi chu kazir mayang atia wangin anaw tenen aizola mi in huai lo in an khosa ve no a pol som pakhata zo nu hian lung leilama son an ni le ta ka wangin pol som pani hi private school a exam turin ainat mit le a ma se exam mu mal lawin atop zuita ani anau pantet laya ilen huna eng nange I thoang anti poa kapa thoang ti thina ni a alei kan deuh nu po hian rongbola chua ve chak thu hi asoi fo thina huna local dewa anu le pa bul ni lo mani du dana atal hnem deu wangin nge ni aril ruwa lian ber thin chu asoi ngai tamang lova anuwa hriat le danin zu te lo in ve thinin sualkong alo zo ve nual manalo ni ma se heti hun lai po hian aril ru chung rila pathian a hlauna chu a hmu thein tlan thui tak tak chu angam lo ti alang reng ani pathiana in mu chuak tharin sinot mission board nuaya evangelist teacher na a handil veya ma se a aya thazo kan lo tama lak lo zinga atel le thina achang chuan pathian hian min du ve lawani yang tin abeidong hi atong chuak le thin aphak tok ei zonna atan na engemo atikwal ve nuala ma se thil danga hian atui thei tak lowa van nei thak takin kum sang ni panga khan alo chak ve em missionary na chu thok ve turin la kanita a home mission south home chung sai boa evangelist teacher atan da ani a heta omlai hian chatuan ram apanta ani a nget lawa lak ni ma se adu tak athok thei tur chu ahlim em maya ataksa point mu theina that pha hialani atho hun chung arei lo hle a atho na a po nu malian nu chi anei ran lo ama hi mi tong tam lo atho a thok top chi ani a makang reng tak chu tong tam lo hle e ti lo hian a thian ten an ngai na thei em mai hi ani atho na a po tong tlem pa tireng chungin abula hian an tol loi thina fiam bera an nei ani ama hi mithil phalang reng tak ania alo man lak ve po hi akham thin lova chungte adil bel le reng maya apa po in kam khat dewin eng angin nge I man reng ati chuan khilama ka khol ati sam eta athi nuwa abungra tura an kal hian a hlo kham lo chan hi an hrechawa atho na ten te thil pek an don na sajia an soi war ema thomno te hi alai deu trewa nei lo deu amu chuan alo pezel mai alo ni a tin a thona mi ten te chu ma na khan thidai to zo kalom an lo tia chu apa chuan mak ati in a han zot chianga an soidan chu hetiang hi ani an ko ran upa pakhat aming tar langkhel lowila ril ru boy chu motor in chi hlum tir tumin motor lo tlan lai ma azuang luta hetia azuang lai te an amu chuan mani po in ngai tu lovin azuang lut ve nga la an ko ran upa chu kong thang lama alum thak puya tlem achil hlum lo chawani ante zai ngai na takani a solo turpo hian a school kalnale ko ran special program nei ni khuwa po in
ko a hlo ve hle thin ama pual takhian o khung lo ma se All India Radio lunglei station a po mi zai pat lo pe in azai ve nual ani ko ran lama in man lo lai deuh hian tlangwal na chu lunglen alo lana ve bok ani ang love song po phu ve nuala chung zinga lar zui ber chu Emily ti hla zelal thengliana sakhi ani arong bol hun chung a reilo wang hian pathian lam hla a phua hi asiam zo man hlom lova a thi nuwa a file hai chuana la engemozat a thluk la siam lo chu mu chua ani bok damrei deuh se chu pathian lam hla po hi a phua mu tur a om nge yang zai lama tuimi ani wangin missionary a thona po zai hruai thin ni in nopang hla hanjir tir po a pei hle ko hrana thusil rong bol na nopang department a zirtir tu le zai hruai thin ani soito angin rong bola akal ve thei hi alomin ahlim ema ataksa poina that pha October sang ni panga a pe duty a chua po in a mu piang in rong bol tu ni chu iwa han ngei ve ti luai khopin a tha ani rong bol na angai poimo em awang hian a chung ten cham ve deuh tura an ti po in ka thona mi ten min momo jok ti in rei po cham lowin a ho zui le a hetia a ho nu rei lo te a luna khosik seng anei zuya a rong bol na ero chu a thul pha chuang lo October ni somni pakoza na tangin aluna hi azual dewa na chok na nen tangin a inti har luizela October ni somthum pakhat sang ni panga jan hian luna awangin muthei lawin ama tokin alo buai hle a zing a tho hian an het ma sang nu pui pickup tluang chu akai thawa aluna thu le damdoi amamo thu asila malaria damdoi pe in na chok na nen an enkol nuwa ziom deuh mai tura an ngai laim a ziom hlei theilowa November ni khat sang ni panga zinga a ngai na shalo chu an tho pui pu khampawa quartera kalin a that lo thu le lung leilama kalmai adu thu avasila hemi atanga rei lo te a hian an conscious in om zuita ani a tho pui ten motor an ngai tu a sumo service om ve chubia in ticket alo full to wangin an buai hle a seat gian thei turte an om le om lo anin zot kuala mamo vek an ni hluma wangin pakhat chawina kian thei sia damlo le abuai pui tu tur kal angaya wangin ti ngaina om lowa ti chuan vasai kai lama motor ngai tu turte in tirin ma an la zui le a vanai thak takin aizol lama tanga damdoi ronda hole tur alo om hlau maya chu hayarin tlaida li vela sai bo atangin an lo chuaka motora atho pui ten dua taka ron pomin zandar sari vela longtlai an ron thlen puya ama hi an conscious a ani awangin dam poma an ron pom lain an han en chiang chu alo chatlafel der to a eng hun lai thinge ani soilei thei ani talawani longtlai civil hospital a tlan lutin doctor le nurse ten thei angin an song bol fel veka anin pek na aro pui hle athi thu longtlai khotlangin an hriat chuan kuang lawa kaltlang an phal lo wangin khotlangin kuang thatak an siam saka heti chung hian longtlai presbyterian pastor quartera ama leina tu ten an lo om puya kuang te pei felani hnuwa lunglei lam pan pui ani theita ani ama a chuan tu nei lo inti hle ma se arong bol tu te lalpan a choi moi zia lang chiang hle a lungleya khotlangin ro pui takin lo muakin an tleiwar puya November ni hi sang ni panga khan an chen na sinot complex quarters lungleya bial tu pastor zo than sangan thana hun ser mangin ui takchungin an thla liam ta ani soitongin pathianin a choi moi ema ueme in puandum sinin an thla liama a than po hi a chuat le abang pangparin an chei sak vek bok ani hetianga chei he lunglei khotlang point an la hriat ngai lo anuwa po la thleng le lo ani hemi atang hian ami thiang lim te thi na chu lalpa ngai chuan hlu takani ti hi atakin mu theina oma tin abung ruala kheng po hian pathian thil ti mak ala langa arwai tu mission board lam buai ngai hau lawin pizo pari ramthar
veng lung lei chuan abung rua lak nan a motor pakhat aron petop mai ani engma harsat na om lovin abung rua po lak fel anita ani ahla du le ngai nat em solo a po alo sak fo thin Christian labu number jathum somsari pathum na kalau ho bo to lo turin ita reng turin lalpa kalau ho tia alo sak thin ang ngein chatua natan in nget anei na mun mithiang limte khopuya minlo ho santa ani ole tun tumatan chuan khati zong kha nile phot sela